Hello, Kabsat. Hi! Binig amin asa sa inig, di tiyag telay ngan anek-ek, tilak amin daytoy pusok ay nganginen, day taulti. Samit ni ayat sudi na di si papasnek mayaw awan ta amin gaput pateg nat sabali Dardarek detek ngagnanayon, dagidila ilong kanyak, regta kendung, aglalu inaken kagpasugnog, agarubos luluwak maguyugan, di panangay ayon. Ngemnu itan dinakpay perngen, dinakpay ang kita enen, day di ayat intan lalim di ayat ken panagibin. Aku jatla dingiten, nudi mula panunuten, tisudiken takneng ngem apaya unayen, lagi pen diayat ngayon lili. Tapnon di sa bali apateg, di nakaduruden, tanay siksikati ayayatet, nurebeng na nga ipasabalimun, day takaasin. Nurebeng na nga ipasabali munday takaasin. Nagyaman ang Kabsat.